Igotogo chaka kurwa soroboti rogo ichana kurwa seskuru ya kari gotoka imeye county ya Kisii ya somo choitobo songo ekirobone sesi yoro sana yabage kumosaga no moro kiwoyo mo oyol grade 3 obwate miaka kende kurwa seskuru ya kari iga somo chobo songo ekrare kogende skuru chinsa chamambya asiya motigera chinkoma chinti ndio mulike itosara nyarangi ontita baraza no roboti rwa senchira yobwekirano Obwaba nigo bobwatete aborokigwa beskuru yoboroso ya kari magega yesese yoro sana komosagana omwana yomo uyole kogende skuru emambe alero ekerarenge nabande nchira abwase esese yoyoro sana yasoka kurwase chaime angene nsemo ya Agriculture Training Center abwase abana bande batema gukura na komokonya kulinda basamalia bayanigo baikana konyoro mwana uyo unyale kobaka tigirwa chinkoma chintindi asamagoro amaboko amonenda. Omwalimu omonene bweskuru eyo obedi maseno nigatebire na kwenekya buna omwana oyo nigatigirwa chinkoma chintindi mono amonesese yo yorosana. Nigaruo kobolia gochia sabanyanyimbo ensemeyo kolenda abana beskuru chinga kibagosoa nagosoka. Korengana na maseno nigatebire obolendi bw'abana beskuru nigobole ase abantu bonsi kubwaterana elyo kwenekya buna abana mbalikonyora bagotigirwa chinkoma anene mono ase mibasukano buneyo. Child was seriously hurt. Tukiongea saa yako level 6 na mzazi ni mzazi wa mapato ya chini kidogo ambayo imekuwa ni challenge hata kwa mzazi, but as a school we are trying the best we can kusaidia mzazi ili watoto waweze kuwa safe. Kevin Omurwa nise omwano yo tigirwa chingoma chintindi uyobono takakomanya omonyenesese yo ningo abwase aboliryo bokonyi korwegwa elyo komokonya korwera omwano ye ebil ase enyagitali amekuliwa mwili mzima, sijui nianzie wapi nimalizie wapi, na sijui mwenye hizi umbwa na ningetarajia mwenye kuna usaidizi atanisaidia hapo. Yeye mtoto huko kwa hospitali, hata bili yake sijui itakuja kutoka ngapi, dawa yake ni pesa mingi sioni. Patrick Masita nere no moiboli korwa seskuru eyo oyonere orokiri obwoba bwaye igoro yege kolekyo abwasa tebire buna abana nigo bagwenerete kolendwa haombo wamekaba for long, na hii njia ambayo tumesimama hapa ndipo watoto wanapitia wengi sana na kwenda kari kusoma. Watoto wangu pia wanapita hapa kila asubuhi. Kila asubuhi hata nimeshindwa kuwaachia watoto wangu waende shuleni. Hakuna anayewajibika.